Ħabib tal-kopja Roberto Lidja Abela ngħata 11 kariga mal-gvern kemm ilu illi Abela sar Prim Ministru. U 11 l-impjeg illi għandu tjemelhom f'daqqa fl-istess ħin. Is-sit The Shift News żvela kif Ryan Christopher Pace, avukat 31 sena li sal-2020 kien jaħdem bħala assistent tal-kopja Abela fil-kumpanija legali tagħhom, ingħata l-aħħar direct order mill-gvern mal-Aġenzija Festivals Malta. Fil-waqt li Pace kompla jmexxi l-kumpanija ta' servizzi legali ta' Abela u ingħata wkoll 11 l-impjieg mal-gvern jobs illi għandu kontemporanjament f'daqqa. Dawn huma Chairman mal-Malta Gaming Authority, Direttur mal-Arms, Direttur mal-Gozo Heliport, Direttur mal-Malta Government Investments, Direttur mal-Malta Investment Management Company Limited, Direttur mal-Malta Film Commission, Segretarju mal-Engineering Resources, Segretarju mal-Mediterranean Offshore Bunkering Company, Konsulent legali mal-Awtorità Maltija għat-Turizmu, Konsulent legali ma' Aġenzija Support u l-aħħar waħda, miżjuda mal-lista, Konsulent legali ma' Festivals Malta. Fil-waqt li l-ħabib ta' Roberto Lidja Abela qed jitħallas, ovvjament b'mod separat għal kull ġob illi tawħ bħala konsulent legali ma' Festivals Malta biss qed idawwar 17,000 euro fis-sena. The Shift News żvelaw illi Pace mhuwiex l-unika avukat li huwa qrib ta' Abela u li qed jingħata pagatella mill-gvern. Hemm ukoll Ian Borch, avukat ta' 37 sena li m'għandu assolutament x'jaqsam xejn ma' Ian Borch il-Ministru. Ġi żvelat illi Borch, li kien jaħdem fil-kumpanija legali ta' Robert Abela, issa jaħdem bħala konsulent legali f'Kastilja, l-uffiċċju tal-istess Prim Ministru, fuq kontratt ta' 70,000 euro. Fil-waqt li ngħata pożizzjonijiet ta' direttur fuq il-boards tal-Cordine Grain Terminal Company Limited, tal-Malta Air Traffic Services u l-Foundation of Tourism Zones. Eluf ta' euro lil tal-qalba, eluf ta' euro lil ħbieb tal-ħbieb.